Vežba elementarne tehnike, od rekvizita imamo 4 čunja, 8 igrača rade sa jednom loptom, imamo predaju unutrašnjim delom stopala, igrač koji sa loptom predaje loptu igraču koji stoji vertikalno od njega, posle toga promena ritma u desnu stranu. Ajmo Macko, kreni. Zategni stopalo, zategnuto stopalo, ajmo. Ajmo dole pas, Mare. Tako, bravo. Idemo od igrača. Lopta ide pravolinijski, promjena je u desnoj strani. Može da se odigra lopta iz prve, a može znači sa prijemom, pa onda predaja. Tako. Tako, Mare, bravo. Drugom predaja, razmišljaj malo. Tako. Skipu budi. Vrlo interesantna vežba za ovaj uzrast, jer imamo prijem, predaju i nastava kretanja posle predaje. Znači imaju 3 radnje. Automatski s ovim kretanjem on pravi na utakmici rešenje s Tako, tačan pas. Tako. Ajmo, tako, bravo. Tako. Znači razmišljaj posle predaje da uvek napraviš tu promenu ritma. Znači ne da stanemo u mestu, nego promena ritma. Opa, tako je Filipe, bravo. Super, bravo. Dobro, bravo. Tako je. Tako je, bravo Dule. Odlično. Ajmo, evo dobro, ide dobro već. Ajmo. Tako. Tako, bravo. Bravo, sine. Ajmo. Tako, Fićo. Samo unutrašnji deo stopala. Ajmo. Tako. Aco, zategni stopalo, sine. Tako. Bravo, Mate. Bravo, Mate. Tako. Bravo. Dobro je bilo.